Ženi reče, veoma ću umnožiti tvoje muke u trudnoći i u bolovima ćeš rađati decu. Žudećeš za svojim mužem, a on će nad tobom gospodariti. Dakle, prva zapovest koju je Bog dao u Bibliji jeste rađajte se i množite se. I nešto najlepše što žena može da doživi jeste da bude majka, da ima decu, i to će vam reći svaka majka. Ali Bog je rekao da te porođajne, kako se kaže, muke, će biti podsjećanje na ovaj događaj kada je žena pristupila zabrijenom drvetu. Naravno da studije pokazuju, koga interesuje možda pogleda sajt. Na sajtu Centra za kliničke studije postoji jedan link koji se zove kućno porađanje. Možete da se informišete da porođaj zaista može da bude bezbolan ili minimalno bolan i da ne bude neprijatan, znači ukoliko žena zdravo živi, ali znači postoje mehanizmi kako porođaj može da bude maksimalno prijatan. Ali činjenica je da je porođaj nešto što ne prolazi danas potpuno bezbolno, u najvećem broju slučajeva, i to je jedna vrsta podsjećanja na ovaj događaj, podsjećanja za žene, a i za muškarce koji su muževi tih žena, na ovaj događaj koji se desio u Edenskom vrtu kada je žena konzumirala zabranjeni plod.